se obratiti prvi čovjek stranke Demokratske akcije za Sandžak, dr. Sulejman Ugljanin. Draga braćo i poštovane sestre Sandžaka, dobro nam došli na našu skupštinu u ovom gradu u Priboju. Neka izveštači znaju da ovo što se vidi ovdje nije Priboj. Ovo je deo Priboja. A Priboj je i po Bosni, i po Makedoniji, i po periferijama turskih gradova, pa i po Anadoliji. Dužan sam da se zahvalim moćnicima koji nisu dali ovom inicijativnom odboru stadion. Jer stadion, Pribojski stadion, ne bi mogao ovo sve da primi. A nema ni ovako veličanstvene tribine sa koje gledaju vaši građani i naša braća. U Beogradskoj štampi da će se pričat kako je bilo 2-3 hiljade ljudi, možda ni toliko. Bilo je i s nama tako i onaj naš veličanstveni skup, prvi demokratski skup u Sandžaku za muslimansko stanovništvo Sandžaka, onako veličanstveni skup nazvali su mitingom šovinizma, divljanja i antisrpskim mitingom. To je djelo onih koji žele da iskopaju jaz između nas i Srba. Nikad u tome neće uspjeti. Mnogi se pitaju šta će vama muslimanima stranka. I normalno se pitaju, nisu oni navikli da mi muslimani imamo svoje legitimne predstavnike, ali od sada imamo. Poručujem svima koji momentalno slušaju i gledaju ovo i koji prisustvuju, a i svima onima koji će posredstvom štampe ili videokaseta ili radija slušat ove riječi da mi nismo osnovali stranku Demokratske akcije da bi ugrozili druge. Nije to tačno. Mi smo osnovali jednu demokratsku stranku jer želimo jednom da imamo svoje prave predstavnike. Oni takozvani muslimani koji su bili u Savezu komunista Jugoslavije i koji su imenom i prezimenom i po nekom ključu ulazili u taj sastav, nisu imali pravo da se bore za naše nacionalno biće. Nisu oni krivi i njih nemojte osuđivati. Uvijek su bili manjina, a istovremeno normalno je goste
kao poznati četnici koji nisu birali one koji im se suprotstavljaju, jednako su ubijali i muslimane i Srbe. Mada su im bio glavni cilj muslimani i oni su ostvarili svoj prvi dio cilja u ratu. Poklali su desetine hiljada muslimana. A ovaj drugi dio četničkog plana ostvaren je posle rata, u vrijeme vladavine komunista. Iseljavanje muslimana je bio drugi dio četničkog plana. Ne damo mi više to, ljudi. Mi osnivamo stranku da se tome suprotstavimo. Ove laži koje širi ta zla štampa i pojedini otpadnici srpskog naroda, to su ljudi koji šire laži, a laži su kao što su jače, deluju kao bodljikava grana. Gde god dođu, tu se stvara nemir i nezadovoljstvo. Davat će te laži, ja vam kažem, gorke plodove. I nama i njima. Nemoj niko da bude žrtva takvih laži. Ne teče krv žilama tih izgrednika. Njihovim žilama teče otrov. Ta njihova djela donose zlo i gorčinu. Produbljuju međunacionalni jaz. Stvaraju ponor u kome bi upadali i jedni i drugi, i Srbi i muslimani. Stranka Demokratske akcije je pružila ruku. Naši su stari rekli, mi smo merhametli narod. Mi praštamo. Mi smo oprostili mnoga nedjela prema nama, pa smo pružili ruku pomirenja i u Foči. A Srpska demokratska stranka nije pružila ruku pomirenja. Mi smo položili vijenac na mestu srpskog stratišta, a oni nisu položili vijenac na mestu klanja muslimanskog naroda. Ali mi idemo i dalje. Mi i dalje pružamo ruku, ali da ne shvate da je previši sabur i strpljenje kukavičluk. Nismo mi kukavice. Mi se Sandžaklije samo Allaha bojimo, nikog drugog. A hoćemo mir. Zahtijevamo ravnopravan status za sve građane pred sudovima, organima vlasti i sekretarijatom unutrašnjih poslova. Od 7. Zahtijevamo od Skupštine opštine, izvršnog savjeta i drugih izvršnih i upravnih organa opštine da obustavi donošenje odluka od opšte društvenog interesa za opštinu Priboj do konstituisanja nove Skupštine na višestranačkim izborima.
Svetu ulicu. Pod 13. Zahtijevamo reorganizaciju zdravstva i tražimo da se obrazuje medicinski centar za opštine Priboj, Prijepolje i Nova Varoš na sedište u Priboju ili Prijepolju, a koji je sada organizacijom povezan sa Priboju. Pod 14. Zalagat ćemo se za ravnopravan tretman nezaposlenih prilikom zapošljavanja, u ostvarivanju socijalne zaštite, rješavanja stambene problematike i ostvarivanja zdravstvene i medicinske zaštite građana. Pod 15. Zahtijevamo od Skupštine Srbije da prihvati primjedbe izvršnog odbora Stranke demokratske akcije za Sandžak o nacrtu Ustava Srbije koji je bio na javnoj raspravi. I pod 16. od ove osnivačke skupštine Stranka demokratske akcije Priboj javno i zvanično se uključuje u predstojeću predizbornu utakmicu. Hvala. Domaćini ovaj